Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderno poslovno uspješno. Danas je sa nama Sanja Milosavljević, proizvođač domaćih i ručno rađenih tjestenina Moje gnezdo. Ko je ona i šta ima da kaže o sebi, hajde pogledajmo. Kako si došla do svog uspjeha? Radila sam i posljednje 3 godine sam posvećena tome da razvijam proizvod, da osvajam tržište i da učim što više mogu. I tako se valjda dolazi do uspjeha. Da li si imala nekih prepreka na svom putu i kako si ih prelazila? Jesam, imala sam prepreke. Prva i osnovna prepreka sam bila ja samoj sebi. Znači, prvo sam morala da pobedim neke svoje nesigurnosti, strahove i onom samu činjenicu da li nekom uopšte na našem tržištu treba testenina. Pa onda da savladam neke veštine kao što su veštine prodaje, da se ne znojim i ne nerviram i da budem smirena kad idem da prezentujem svoj proizvod, da se ne pripremam satima i danima i znojim ispred ogledala, nego da to dovedem do jednog nivoa da izgleda kao da nije uvežbano i da nije planski pripremano. To su te neke lične prepreke koje sam morala da savladam. Ja sam inače beskrajno stidljiva i povučena i to je isto problem jer sad morate da izađete ili pred neke vaše kupce potencijalne ili da pričate nekoj publici o vašem proizvodu. Dakle, to je taj segment prevazilaženja sopstvenih nesigurnosti, a onda s druge strane morate da prevaziđete prepreke kao što su zakoni i propisi. Mislim, to nije prepreka, nego to morate da savladate ako hoćete da se bavite poslom kojim ste izabrali da se bavite. Hrana je specifična po tome što je uređena mnogim propisima, pa onda morate to prvo da savladate. Naprimjer, da vam radionica bude uređena po nekim makar dobrim proizvođačkim praksama i dobrim higijenskim praksama, da biste bili sigurni da je krajnji proizvod bezbedan i zdrav za ishranu ljudi. Naprimjer, ja sam morala da savladam i te neke alate koji se koriste na društvenim mrežama. Ja sam Facebook koristila do tada kao, ne znam, bilo koja druga osoba koja ili nešto skuva pa okači ili ode na more pa kači one fine preplanule fotografije sa plaže ili iz nekog ludog noćnog provoda. A onda sam morala da naučim kako da koristim Facebook, Instagram ili neku drugu društvenu mrežu kao prodajni kanal. I to malo po malo, to se sve uči, to se sve na kraju savlada i vi tako zapravo pobedite sebe, pa tako pobedite neku prepreku. Sanja, možda nam kažeš koja je razlika između ručne i mašinske pripreme, odnosno proizvodnje testenina? Da, ručno rađena testenina, kao što je samo ime kaže, se izrađuje ručno. Dakle, moj proizvodni proces izgleda tako što ja prosejem brašno i operem jaja, na primjer ako se prave sa jajima, i ručno napravim taj zames. Onda se to razvija na onim starim italijanskim mašinicama gde imate vrlo ograničen broj oblika koje možete da proizvedete. I onda se to malo odležava, to je to neko prvo sušenje. Ja posle toga sečem na ove trakaste testenine i onda opet ima jedan deo koji se zove sušenje i odležavanje i posle toga i savijam u gnezdo, zbog čega se testenina i zove Moje gnezdo, i slažem ih na neke tacne i one se tako suše minimum 48 sati. Tako da to je razlika između ručne i mašinske proizvodnje, jer vi mašinski ubacite brašno u neki veliki mikser, imate neke ekstruderi izbacuju neke najrazličitije zanimljive oblike, onda dalje se tera do neke sušare gde se to suši i vi praktično možete za, na primjer, 6 do 8 sati da imate od zamesa do upakovanog proizvoda koji je spreman za plasman, gotovo sve, a kod mene taj proces traje bezmalo 3 dana. Hvala ti na odgovoru, reci mi šta ne voliš da radiš po kući? Ne volim ni jedan kućni posao, jer mislim da je to vreme koje provedemo čišćenju, sasavanju, pranju kupatila i tako, nekim drugim poslovima, peglanju, gubitak vremena u stvari. Zato što ga ja sad imam jako malo i onda volim to svoje slobodno vreme koje mi preostane da, ne znam, čitam knjigu, šetam ili pričam sa prijateljima. Sanja, što možeš da poručiš nama budućim modernim poslovnim uspješnim ženama? Da radite, da budete strpljive,
da se umrežavate, ali da se pametno umrežavate. Znači, ako imate utisak da ćete propustiti nešto mnogo ako ne odete baš na svaku radionicu ili svaki susret u gradu ili bilo neko predavanje, razmislite, pogledajte tačno ko su, na primjer, predavači, koja je agenda i da li će se na tom istom mestu naći ljudi koji su sličnih interesovanja kao i vi. Dakle, pametno se umrežavajte, učite, čitajte i razgovarajte sa ljudima. Što više puta ili sa što većim brojem ljudi podelite vašu ideju, dobit ćete, veća šansa da dobijete odgovore od njih i da vidite gde možete, na primjer, da poboljšate vaš posao ili neku vašu ideju ili da vaš razvoj možda krene u nekom drugom pravcu neočekivanom, nešto što možda ni sami niste mogli da pretpostavite kad ste počinjali. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderno, poslovno, uspješno. Hvala što nas pratite nas i dalje na svim našim Uradi za radi kanalima. Danas je sa nama bila sjajna Sanja Milosavljević. Ukoliko poznajete neku ženu koja je uspješna u bilo kakvom segmentu, takvite, mi ćemo da je kontaktiramo i objavit ćemo njenu priču.